na Lomut Pokot ya ithũĩro nĩ gũkuma gĩathĩ kĩa mũtongoria wa kĩama kĩa Azimio la Umoja One Kenya Alliance na mũingĩ wa gĩcigo gĩkĩ. Kĩama gĩkĩ kĩhũra kampeni cia hamwe na mũrurumo mwerũ. Nimekuja na ndugu yangu Stephen Kalonzo Musyoka. Kalonzo amekuja, ameungana pamoja na sisi. Sasa sisi tunatembea pamoja. Naleta salamu kutoka kwa Mheshimiwa Uhuru Muigai Kenyatta. Mnapokea? Sisi ikiongozwa na mimi, viongozi wenu, tumemulika hao watu wanataka kuwa president, na tumegundua tu mwenye ako na roho ya utu, mikono yake hakuna damu na ukora, ni Raila Amolo Odinga. Mucemani ni urio humbĩtwo riri ni mũtongoria wa Wiper Kalonzo Musyoka hamwe na atongoria angĩ. Atongoria maugĩte nĩ hĩndĩ mbũtũ ĩno yagĩa na hinya mwerũ, na kũringana nao kĩrĩa matigĩtie no itua rĩa ũtongoria rĩarĩ moko-inĩ ma Akenya. Ikiwa mumeona Raila na Kalonzo Lomut, mujue ushindi umeingia Kenya hii kwa watu walio safi, wali wenye nia nzuri kabisa, na tutakuja kuzindua. Lakini nyinyi wa Lomut, Sigoi na West Pokot mko wa kwanza kuona mimi na Raila tukiwa namna hiyo. Batuni ĩno ĩhũthĩrĩte mĩcemanio ĩno ya mũingĩ gũkĩrĩra tharĩkĩra cia mũthenya wa ira kũrĩ Odinga, na marenda tabania ngero ici maheo ihera igũrũ wa mũhero ũrĩa ũrutĩtwo nĩ ang'ethanĩri ya Odinga. Kwa ndege mimi naangalia kitu inakuja, jio inakuja na kuna mahali ya kwenda, inakuja pa, na mimi nashangaa kitu gani? Jamaa walikuwa wanataka kuua sisi, lakini Mwenyezi Mungu iko. Shetani niambia bwana, wewe mbona unataka kuua baba ya nini? Wewe mtoto unataka kuua baba yako ya nini? Mimi nimeona na macho yangu kifo. Nimeona kitu inaitwa kifo na macho yangu namna hii. Kama mimi naangalia, sisi tunataka tufanye siasa ya amani. Tunataka kila mtu apewe ruhusa ya kwenda kukampeni kila pahali. Sisi hatutawazuia kukampeni Nyanza, hatutawazuia kukampeni Western, hatutawazuia kukampeni Central, hatutawazuia kukampeni Coast Province. Lakini hata hapa Pokot msiwazuie kukampeni. Odinga augĩte nĩ ehotorete kwagĩrithia ũgitĩri wa gĩcigo gĩkĩ na kũnina ngũrani iria ikoretwo igĩtũma kwage thayũ. Mimi kwanza ninataka kuona kama kuna amani hapa katika bonde la Kerio. Hiyo ni hatua yangu ya kwanza, na tutaketi chini pamoja, tutaongea kwa njia ya kingwana. Toa bunduki yote kwa raia, toa. Na kuandika raia yote wenye wanakuwa kubeba hii kitu wawe kwa askari. Odinga eregeirwo kuinĩkĩrĩra kampeni ciake rũgongo rwa Rift Valley kaunti-inĩ ya Turkana. Mũtongoria wa Azimio la Umoja athiĩte na mbere na gũthingĩrĩria mũingĩ wa Pokot ya ithũĩro wĩtĩkĩre ũkananyita matanya make mbaru rĩrĩ mbũtũ ya Odinga ĩthiĩte na mbere na gũthingĩrĩria thayũ thĩinĩ wa ituri ciothe bũrũri-inĩ, mĩrĩri ĩrĩa ĩrĩgĩrĩirwo gwĩcokera rita na rĩngĩ thĩinĩ wa kaunti ya Turkana mũthenya wa rũciũ. Ngĩribotera Inooro TV kuma ituri-inĩ rĩa Lomut Pokot ya ithũĩro, njĩtagwo Julius Kareithi wa Munene.